imeni film koji je sa uspehom i prikazan bio na festu. Od domaćih naslova izdvojit ću Mariju Jovanović, njenu najnoviju knjigu Kao da se ništa nije dogodilo, koja je bez ikakve velike reklame, posle prve knjige Spletkarine sa sopstvenom dušom, opet veliki hit i jako se dobro prodaje. Znači, apsolutni bestseller što se tiče domaćih pisaca. I ono što ću posebno izdvojiti je nešto što je naše izdanje u saradnji sa nemačkom kućom Taschen. To je jako bogato ilustrovana biografija o Van Goghu, jedna od 8 ilustrovanih biografija o poznatim svetskim umetnicima, gde kroz životnu priču je opisan put slavnih umetnika, ovde konkretno Van Gogha, uz prikazi njegovih najpoznatijih dela. Dobro, hvala ti puno. Sada ćemo ja i Dušan malo da se prošetamo ovde da vidimo šta to ima. Ono što još možete naći u IPS-u jesu Tolkienova prevedena dela i naravno pisac iz daleka ovogodišnji dobitnik Ninove nagrade. Možete naći mnogo drugih knjiga. Evo kao Ali na naravno primer, za početnike. Naravno. Šta ćemo tebi, Dule? Pa tebi ćemo Einsteina. Da. Einstein za imate početnike. i Platona, i genetiku, i postmodernu, i mafiju, i naravno Šekspira za početnike. I naravno feminizam. I naravno Šekspira. I naravno feminizam.